Nyakabunge ruri kugambaho kuba ryahugibweho gavumenti nerishangwa mugombora ya Kasana omurisheme y'amashuma ekiri kushwaza no kushanga ngo ishomero ryatandikira umwaka gwa 1996 rikafuna ekizimbe kimwe kyonka shema hetakabire district konka ku rugo bweba district tiri akafuna gakantu kubagerezaho korehereza abebembezi baburizaburuzo mu mwanya ekinte kiretira bashomireyo aha mukoro gwo kugezaho korishagika bayitombwitira gavumenti ekyamazima kyomwe naningira nku mama Jamima kwasa kwanolewa ogomulango gunkutera shema tine kimwakorire Nyakabungo ekizimbe kiroho ekimwe kikaretwa Bushenyi district yabekira Bushenyi Gureta niyatombekiwe ekizimbe kimwe namwe na toilet umwaka kitiro apart from ibitabo na nabashomesa n'urutaro kuza kutunga abashomesa bokumara n'urutaro tumaze twayishengereza at one time mwahoro mu speech yanjye umwaka kumwe aho twatunga ba headmasters bashatu in 1 year eki kiretira bashomera yishomero niyo rumwe okuyokora mu murumo bakatandika kuhunduza okugura ebitanda ekyome kiri kutera ebigezo na nebindi aho umukuru w'ishomero na inspector basimira okuyokora mu mwoga hotiriho no kujumirira abazire abatarukunda kushomesa abana obuke abana batarapikingire pasiripu n'abana batano bonka abatarire pasiripu konka bingi 17 20 aba bana bari mu byaro babatari mu byaro baryokwe baryo mu myanya ndijo tebari successful nkoko nabagambire nikitenda nkabashombesa ibyo ko kushora heru wabona umwana washomise ushemererwa yaba yabire successful mutaza kuciciro mabana nanukurode kazi nshikirire ayituza kwagira tukabashanga kandi ababe n'amatsiko menje ngo kurabira mu kwatanisa ahamwe no kugirira karumwe n'ekigenderwa cyo kugaruka mukaho kuyambaho no koresa amazima nubwo muhanda gonkaho gurakore kutari kurinda gavumenti tere inchiko abazire n'abana ku meetinga no kureba mu nyincakare imwe abana abashiro bato yitwa abazire kurangwa abana bitukuzara bargamu abazira batacenda kureberera kurunja abana babo bakubakomere ntanda hotiriho n'abarukwita amashomero mu ngeri y'ubutegetsi bajumirirwe onkatiro munde kite kizire icabana kusomu karasi ngashanga binejara umwana inejara atagafasa kushomora ku mutiro mizimbe bonire nakakwasa kuregachi mwera bishemu Nina ofisa chimara kandi kuteka ndiko kulisa abana atkora shangel umuntu yarete sente yozo bakoro utambure n'icyawo utakamanya abona wa FDC ubona wachi mwene utakata politics accountability is important. Canon Charles Aine horukora mu office ya mukuru wihanga ho birori umugenyi mukuru ahigira abazire nabo buciko bw'amashomero okumanya ngo kombe kati sente okuyahona mane no mutima uzakushanga bukora bace munonga mwene abanyakabungo mwatungira umugishogo mukerunana muti agamani ngabasha kombeka ejeji shomero na campus na dormitory in 2 years it will be over. Ati nuko kongera akajumirira amashomero hagaruka harangatana ho mu ngeri yo kwayahayana aho ahigire nkwatanisa nene kindi amashomero ngo kumurya umwanya go kwayahayana Kasana Rukondo Nyakabungo Cyabigo mukwatanise aho kuba ebyaruko ndebyeine no basakushanga Nyakabungo etabye ebya Nyakabungo byine no shanga ruko ndetagizire ki itutu abensoma tukatwatana amashomero gakagakwatanisha gasha kwa Gerard Tuguma mu Rushema aha wa Sky TV agenshonga.